Ako League and pay for no and no Macco didn't come on now and come on reference in a can answer or musica some Nankabe Pad and Comusica some pedum. At first 2016 Eba now we have France Womu graphics or midi friend League Anna Womusico Magia 83,000 euros 83,000 euros and I annually sika not as Womote and no we are number 2 Mukaka at the core 128,000 euros I pay a year bia anasa anwa afe enwachi na nanu ya omso woman yi kakra dia bomo akọ 145,000 euros na anana league you know air reference na baba ntse nyamie nim ne ene ma koso our France ne dia woman ni seda anje ho esanse womo so ma fefo a womo oni omo referee ewe Europa sika man fraje no ewo so ye pa enti we France air UEFA referees bi etese Clement Tapen ene François air Letezie mu se ya ana fo panyani din ade Benoit aye basinsi ya wo mu refi die ekọ yie pa ama ekọ anim ama yiwe from handle matters but uba na tese wo mu di aye fan league and matters a sikasam ne wo fom yie pa anom ana so maka che referees se nyame anim ne wo metuma mu ntum fam omo eza so medi nkomo wo mu France aye referees ni di nkomo no La Liga referees no mentro mo kwa no aye 264,000 aye euros an yedima aye wo mu referees a wo mu ewo La Liga nim afọ mo tese ko German Bundesliga referees no musiko moje aye 194,000 euros ana moje ana fe wuko aye Premier League nima aye 180,000 euros ana oba Italy ane 160 akoba ne se no mo de omni nam aye 145 anka be pa dan ko mo hwe no mo tutum fo mo nko manim anya we ko mo di 220 aye 1,000 euros anka betimi aboa ama the friend league anom wo mu refidie no etimi akosoro ye pa ne ye reporter efi France adi eba ewo tumade so enano pe ne mi ka tie kakra edi ma away from that no ma me nkoma ni me na me ni nkoma kakra sisi anom woko ayade se France a wo mu su kotisa wo mu di omuro mu tumi se wo mu ye aduma ye pa ane eban se jenko ye World Cup ya wo mu coaches dodo maku nsia ana ye French coaches a yede omunso eko aye World Cup na omunso etimi aboa ama ene ye World Cup na ye kono ene amanso etimi akoye kama adi ama ye Hevre na de say na no da ene no anya na etotodwa se wodi wani temu Saudi Arabia se ya ade so onu se no wo mu tese na aduma ye no kwa no ana nkonkan ana yisia kwa no omunso se no omoniama ne nkoye fam omo ama tese ba se na nkabe nka Ghana kwa no yenwe na nka yankonkofa openya ne de Hevre na nkonfa Ghana enko World Cup me pato ye kan French air officer wo munso eko World Cup a wo panyi edimu entintimaye didi di son pankasa de wonim say the friend national team de Le Blues ara teso okroma wodi omu ye aduma ama tese ne manso akoye ede mama no nso eka ho say ya World Cup no wo nso ede omu koma ne ma akoye de mama bato uko Tunisia wo mu opanya ne din ede ade se Sabri Limonti wo nso aye France referee wodi omu ba Rudy Garcia ene e bejo man no wodi so na ekroma wodi omo so eba na tese ene ma so timakoye edi amamti wodwo friends referees ya ene omo modimbo ewo World Cup ene ma so ekoye pa edi amamo na enye ono kwa eyade so panya wodi so ne din edi Sebastian eye menye na Sebastian menye se no wodi so se adwuma na obana nyasam ketwa kra atase menye so no eko eye World Cup wutimi se ene eba friends referees wo munyina anso eye adwuma se a omusu eduduonie atase omusu edi omunyina edi eba menye tibi de hate nyina so ba entiane yankoma kakra so a eba ewo dwumade so ene yede ahonkoma ni nyina anso edi etamwo ewo aya chicha wodo so ene ye plete kakra anso edi ema ewo aya chicha ahodo nyina so na me yantane kakra na yankwa ni na fe yamfa dwumani bi anso enfama me pato de eba nie wonim se apart from that no sisi dia etienie wonim se ene wurom na oko Ichira reporter mensaka ayesa wo mutese kotisa aso mutimi ade omo akọ aya World Cup no in fact wo munyina de omu hwamo ama openya ne tina de General Adon Gattuso wo mu ogidie ye pa se ohema se wo mu etimi jade kwan eno adamba be ka se wonan kaza kra pese o step it down na nkoma kakra mensaka se Max Milano Allegri ana fi Antonio Conte enso kotisa omo he so betimi anya mu bako na waba be ya aduma no edi amomo wo ma General Adon Gattuso aduma no be nanka the mandate se nanka
so do mo qualify e mo ko World Cup no ene man so timi ankoye anfa mo reporter men se kan so mo chese Massimiliano Allegri ene Antonio Conte na Allegri de aduma na ye no AC Milan no abusia yesi project na a long term air project na so long term project na womun studio pain air no one we metimi akate ne short na waba be adwuma no adi ama Ichilima no as a head coach ane yankoba kakra mensa eka ewo dwuma de so na ane na Roberto Baggio say ade no hu kan na amanfo na entie na 2010 ana say 2010 ana omofa na adwuma say efe no akate womna na nkoma ma ya adwuma ewo omo technical sector ho na omo appoint Roberto Di Baggio no wokwa no kato omo say after 3 years na nya de so betimi ni o ma ya adwuma ani e bisa say de enti ano ntimi ni o mo nya adwuma na o say wono obai wo se niam bebre asai agbo eye Italy aso mo football no mo pese wo mo se nya ne back dia ade so mo sesa niam ento no de adu betimi aye eye reforms ana wo de be man pemfo wo so no mo ka na mo fo muti nye na o say sasabio mafa me se me ya adwuma na mo ma me nya de adwuma na nya de so beto aso ana Roberto Di Baggio eje adwuma na after 3 years now after 3 years na wo je adwuma no ana o ka to mo se so ma hwe ya ebedubre bi World Cup kwanya de so betimi akọ na impo Italian football no ebedubre bi anya de so bia ni so ebetimi age ho wo so ka na sa o mentie ana o prepare aya dossier edimo mo na yase copies or the moment 900 pages ano ono atwetwe niama say Italy for that yes na be bomb football no ado the man pay for entie na ensa no ba bia na personal pa Roberto Di Baggio eni omoka ya say wo so ka cho mo say some person football na exercise there so mo ye total overhaul our Italian academies no and academy o matete we Italy no omo san refund ni ye no mo yi niama bi film no mo fa niama bi system say ne ba ya players ni enyini mra no na cheso mesuesua niema bebre ama Italian football no akwanim wo manfi enmati ano ka to mo so omun design aye national program amfa omu youth aye attackers strikers we Italy no wo mun sedan people mu ye no munya program ebe benefit sa players no and wunya Italian player na so wo sego atimi sampa player na ejina ho o sego wo so o manfi wo wi no ka to mo say so mo ye reforms edibo mu coaches no wo mu training say na be betimi abo ma Italian coaches no akọ manim ye pa akọ ye dada na fufo bia se dan pie emfama na no dan na Enzo Maresca mu eyi yo mu tia ne adade yese wapa no aka to mo sese wo ma hwe anya reforms amfo mo ma eba adwin ye pa eno ati ano se modernization for scouting so mo ye modernization for scouting anya ze bia scouting bia no mo ye ne sa akwa say ye scouting a ebetimi abo na wako Spain and wako Netherlands akwa so mu models a wo mo de scouting eno bi no person de ba Italy eno kokan ya wo man fi no sa ane momfa mu mutibe eno mo man na ono ninim die no da che ko be on be ba hwe no eno na che se enam so ma Italy World Cup yi wo man ti man ko bia afa na obi acha se da bi o ene Roberto Di Baggio kan ana che so man tie ane ya reporter men seka e wo dwuma die so update men seka e se empepe ya make say yeso mo ba be meeting na meeting na omo ba be prepare na omo so aye no yese ne omo ni stakeholders any leaders e ba be sia no ma di football ho nkomo coaches enyina eba besia no ma plane kono betima yesa overhaul na ebre bi yeka ho asema wo mu so entimi entie no enti Italian Football Federation ana edisa plans wey any leadership awodo ana fe president ankase eba besia no ma we se ne be ya eba ma Italy man no enso atimi akoso wo mu di sports minister nyina beka ho enti abamu de wo mu de mo nkomo edeba na F no so ede no atuma ba obanyina atimi reach agreement a wo matimi edi Italy man no enso football no afa so ene ye reporter men seka e wo dwumadie so na nema de World Cup no ahwe otimi nkobe reporter men seka se omo hania ma nema no onko wo mo se hade Santos game no wo mbekọ akọ hane de na ebi be sense 2010 de no ebi be sense
and you be 20 then the so say Ronaldinho man fanama essence omoba 2010 South Africa no na satam na Ronaldinho in the form no sada nya yi papa sa na che team no kwati say na media no boy ate anomu ja no ho omo see the same team na besim ani enkoba kakwan so etotwa dwumadi so na Enzo Fernandez so ana center for say no ye bisa na no no akasa ana center for ko bisa so say eba ne park no so opponent be na say player be ana ofi say oni ni sia ne bobo no o impress ni ye pa ana so Tony Cruz mother former player no say wono na dwuma na no ye in fact kama pa na no okan Chelsea Bernabeu against Madrid no game no na very impressive in tip Tony Cruz number 1 ebia na wayi Luka Modric bi Enzo Eddie Akaho eno ye dia Enzo Fernandez nso Eddie Tuja na sansam ne ase Chelsea players ni bi say aha Enzo yi nansan chase ensema Enzo kasa ekeka wa bonte no in fact omo so omani enye ho kra na omo kwa asase ekwese na sa assistant captain no omo dia amano no omo head ahusu ye because akwan be se kafete mpa na sabe ni minimu nipo aya na branche kasa ubisa na no kasa omuji omu ogide pa se enye nsem bia na ese Enzo eka na dia yese players na eku omu kra yese na nsan omumu ombo omu boy enema nseda nkoe against Everton against PSG against Newcastle aya na Enzo asase no tiatia players no na omuzi sa de na ya Enzo aya the drawing the Monday no in fact sabe captain enya de sa impose player na ya mistake bi na bia de go aba anase player na ya mistake bi na the person about Chelsea so ya okwaye fa so any player ne kasa beta Enzo de ya na ne buafu no tutututu ne nsa no kasa ma Chelsea players ni bi few say Enzo ne nan say oya a difficult player kakra and is even so obekọ Madrid na enya nka ohwe no nkodi nya fina wode omba be fole na test akwa fa ha bia Enzo edia ba ne reporter men say kam ne yesi Enzo nan kasa de sa adwuna wafa sa fifi ene holotumba be kai akwa na hunu say ne contract no ne Chelsea won enso papa enti abaya dense team bi ba be fa nti wo ha se kasa eno kasa na ne hoye mahi na so mbeja na manako anu meja na manako anase bia okasa na team bi ba na fe omene ne ka na ne se team no ne zika sam ye na mbeja na manako a na fe mama onu so ekoye sesa sa strategy no na branch na fa eni nti na nse eya na wo ha se kasa nam no Chelsea former player John Mikel Obi say Chelsea no ya de badge ne ebo akoma no ana ye gina so ade bonti sa branch no so pasa wo fi Chelsea asabe Chelsea nye team a wo ba be gina so na wapeja unsa wo so na ade ade wo so na say no na branch na ye na adwen say wo benam Chelsea so no de akọ any different team a sabe Chelsea ne anya ne sa Chelsea no badge na da ho no eno na ye so show respect to the badge enye say wo ba ya wo be bo kakra wo bo Chelsea ntino wo di petim kase wo say ba sa de ani Chelsea boboko no enso eni ne ye wo botama no mo bo Chelsea no enye sa na ne ye bo Chelsea boboko no ene ye John Mikel Obi enkoba kakọ di tudwa Juan Laporta president edema Barcelona boboko no na no dan san elect no na onyanse na adwuma ase but a mandate ne somewhere ayatun ana obesa se na papa ne buafu wose kwanya Rafinha efa so okobo wo mu game adema peso na bantra kwakopra no wose FIFA for omaka FIFA for rekwa mfa so a wo mu di international break ni sisa na ba unso player bi oni mbo pa wo team bi na wakokopra afi na team ni bre wo se ebasa ha adwene pa enton de FIFA for wo mu calendar ni de wo masai so mo matches no a problem at the man pa eno ya Barcelona president openya ne de Juan Laporta enkoma kakọ di ebanie na yazesa players a uko league bia mo mu diskakase no abo na every month bia na yaso uko La Liga Mbappe na diskakase ho 2.6 7 million euros and he is cap per month bia odem Vinicius Junior 2.67 the same thing euros ano odem per month Ajalaba also do 1.88 million a month Robert Lewandowski at 1.69 67 million euros per month and now Fegeno Black and so at 1.67 million a month and Tiania La Liga no and Tipato Uko German Bundesliga dia and you be as a Hurricane and LED one every month be
Diano, wadi 2.1 million euros. Ana Jamel Musiala, edi 2.1 million euros. Malon Noya, edi 1.75 million euros. Joshua Kimmich, edi 1.6 million euros. Ana Diet of Meccano, and to the 1.6 inti. Uko German Bundesliga dia, team bia ntima ma mefram, we the top 5 na dia. Ni nyina aya German Bundesliga team, ni dia de Bayern players enkwa. Na uko Premier League ni so dia, player ye twani kaye, our Premier League every month no, aya Erling Haaland, aya 2.6 million euros, aya per month. Ana Ote Mosala, edi 2 million. Ana Casemiro, edi 1.7 5 million. Virgil van Dijk, edi 1.75. Ana Bruno Fernandes, edi 1.5. Ana Bukayo Saka, edi 1.5 million euros per month. And he already under 1 to 6 Premier League players no. Name German Bundesliga, Friend League Randa, Friend League and the other there. Yaso makani nyina bom per season bia ba na wie a eyi bia no player bia sika. Ote womo moja kase no maku du ana omedi aba womo so Osman Dembele season in kwada wie no na waje 18 million euros. Afe Marquinhos season kwada wie no na waje 13.45 million euros. Ashraf Hakimi na to so 13.2. Lucas Hernandez 13.2. Zaire Emre edi 11.5. Vitinha edi 10.8. Vinter Valescalia edi 10.8. Joao Neves edi 10.8. Ana Nuno Mendes Tavares edi 9.6 million. Ana Fe William Pato edi 9.6 million euros per season. Anum Pato Friend League an womu su players no musika womu ansu ete Roberto Di Zerbi ana head coach new one Adama Tottenham Hotspur na opeyina kasa wo ba ye ne ebisa say ise waba wo players no woni o madi nkoma na niam ba ne watoto atasa wodi ebo Tottenham Hotspur enkoma wadi eja yenso eni ene hello Tottenham fans, I'm very happy to stay here with you. For me is a very honor and very proud to be your coach. I want to give my best. I want to stay for a long time in this big club. See you soon. Okay, T. I know come back across Roberto Di Zerbi. Adi tuja. I would do my so ene. Ano pensu yaka check akra adiamana. Sa ono the reason tia waji adumana ya say. Sa ebon ma he no ne niama waji dia tumo ho no. And now some go to Roberto Di Zerbi say answer no be dia adumana obeye no. Adi sa Tottenham 40 ase sa niama we nyina o mate ase. Wo mo say onya strong say. Our player air recruitment mum. Afe so ye the central figure. Say wo mu shepi air club no. Ni air sporting ni nyina no wono eso odimu ntintima ye afeso ni influence key air signings eso odimu ntintima ana afe team no enyina ye players ni nkomodie and squad building ni nyina no ese ejina no so Tottenham for adi ni nyina atum atese papai asa so ye atuma no adi ama Tottenham Hotspur na ano ana ye question ye say Kudus Mohamed Abranten under Roberto Di Zerbi ne ball na ye nim Kudus no ebetimi abaye netimi aboa part to say yakọ World Cup ya na esan say Kudus Mohamed under I go to the when say kan farm and plenty sisi reporter men say kan say Iris against Sunderland possible say Kudus Sunday we betimi sia kan e de ma Tottenham Hotspur esan say ne ho asase atona won so training e de ma team no ene reporter yen say kan ewo dwumade so nsamre dɔso tomato chanso aka sɛ Phil woni bre anase woni position ewo England squad no sɛ opebi abo onyene no ho wasa branta ne ba ne mo obeda na gi no wɔtɛsɛ bɔ no de ɔyɛ ade na emom no yɛde ne sɛ mu park no so de abranta na ntimi ankyɛ na ma papa bia enti anya de sɛ ɔno no ɔyɛ starter ewo ne tinum ɛno ba ko ne Jelly Julanu ma sɛ the year 2000 dabi Jelly Buffon was it the year 2000 no mo players adema Italy no saa time no ukọ air camper iPhone sisa waso anaze earphone sisa waso a ene what as a woni player bia nkaza o say ne players ene TikTok ana o mene na ma tese Italy man na abafo ma tese Africa body Italy man say Africa for qualification na World Cup na do so crowd do ade say to so ansa na Italy ma qualify na o si wei ayo obra ba bia Italy man na bi sa ne ma we nyina hu hia Italy wo nimbo na qualify na kobi na on the premier nyina o de ma players de o ma bai ahofo ma na wo fam ye pa eno nkomo kakra de Franco Mastantuono sese woni Bruno Enzo Fernandez wonya no Madrid da openi ade nkomo pi Alexander Isaac enso aye okay atese
One also no eba back at the Ama team and the Liverpool and some doso kawe hu na no pe no yatena se performance so ye the broadcasting mixer dura mekanfo e the Ama